العزیز آنجی خارپیت خارپیت به برهمین خوین دیروکی و بدوین خوین خوزایی باجارکی باکوره کردستانیه درسم ملته آمد و چولک جیناره وینه قره خوچان پالو مادن جی دناو ده به تواهی 11 ناوچین العزیزه هنه گلهیا باجر لدردور 600,000 خارپیت د دیروکا خوی یا 4000 سالی ده یکم دوران نشته جهیبونه یا العزیزه یک جکوینترین نشته جهین هرمه اواجاره د چاوکانین دیروکی ده ده گوتن که خارپیت شینین اول هوری بونه لی دناوا دمه ده بویا واره گلک شارستانیان جمع هری گرینگ فرات د سینوری وی باجاری ده ده هرکه در دورا وی به گولن بنداوی ین وکی کبان، کاراکایا، قرال قزı و özlüce hatiye dor peç kirin. Sıfır, florit, pirit, çinç, serpe, krom leve heremiyetine ditin. Çandini dijiyana civaki u abori de xwedî ciheke giringel el azize. Wekedin şert û mercên ekolojik û aborî rê dide hilberînên heywanan jî. مرحبا حوالو گرینجا میوانین عزیز و خوشویست برای هرشتی من حمید سرچاو و سنراتن و مخیراتن بر اکرانین ما و مخیراتن اکران کرد شوپه و مخیراتن برنامه گراولات برنامه گراولات ایرو لباکور دل ما لباجار العزیزه آنگو لخارپتنه ورن میدانه دنوا باجار خارپیت تا او کار دستان وکی صوب او کاروبار تنکی و دست و دارو تشتینو ساجی گلکی العزیزه تی چکرین گلک خوات هنه وارده عربت کرال مخزده سعد بخابن تماشاوانین هیجانها دمانکم لنوا اوقاس اسنافان دگرن یک اسنافه که به تنجی بمرام به زمان خواه به زمان دایکا خواه نکاره با آخوه آنجی نزانه با آخوه آنجی نویره با آخوه راستو چپه ما به صدان اسنافانه مجگل کسان را رجا کر لی تو کسک جوان به کردی نزانه آنجی دزانن نویرن با آخوه دنوا دل ولات خدا امبونه بیانی مخابن دنوا دل ولات خدا لباجار خدا لگوند خدا بیانی نه سال 1937 و 38 لدرسمه به هزاران زار و زیچه کردات اینا قتل کرن پیر کردا سید رضا دگرن و تینن وی قاده کد بیجن قادا گنم و لوی داره به دار داد کن داخوازه که سید رضا به تنه هیا جنیاری خود بیجه کره من یه 17 سالی بری من دار دانه کن بلا اس مرنا کره خواه نبینم لی مخابن نیارن کردا اوقاس دجوارن اوقاس خرابن کو بری سید رضا کروی 17 سالی لوی داره به دار داد کن سید رضا جی دما کد چه بر سیدار امرنی دبی جه من به پندو پلانین وره به اخانت وره به خاینتی وره سری در نخست اف بود درد جمن را بود درد ددلی من ده لی از جبر لبر و چوک داناینم سری داناینم و چوک خو نادم عرده بلا اف جی به درد شواره هزار رحمل گیانته سید رضا پیره من باشه کم نویتنه و باشه کتو باف پیره می
تماشاوانên hêja li bajarê Xarpêtê madem ku em hatin mamosteyekî hêja mêvanê me ye îro lêkolîner û nivîskar mamoste Yusuf Ziya Döger mêvanê me ye. Mamoste serserêm serçavêm rahatî. Navxêrê dabûn, xêratin serçavan. Malate hezar cerava. Mamoste can car bi car tu karî ji me re bi kurmancî û tu dikarî bi zimanî yani bi zaravayê zazakî jî me re biaxivî. Ji ber ku em dizanin hevalên zaza yani zazayên me ji kurmanca baştirin. Hem zazakî dizanin hem kurmancî dizanin. Ya min kurmancî pir ne baş e. Ji xeberdanê de ez parî pirsgirêk tê dikişan. Dikişînî belê. Em bi her diya jî qaylin. Em dixwazin di derbarê Xarpêtê de hin ji te pirsin. Piçekî ji me re ji kerema xwe dîroka Xarpêtê, rewşa Xarpêtê piçekî were ji me re behsa dîroka Xarpêtê bike. Berê ez ewa bêjim ji sal 1977 da bavê me koçber bû çû Xarpêtê. Li wê heta ana demê car car ez ji Xarpêtê de car car ji dev dora ji bajara dinê de min jiyana xwe dewam kir feqet li jiyana min re pirtir ji Xarpêtê de çû. Yani ez Xarpêtê ji rewşa Xarpêtê parî zanim. Ta ji dîrokê de Xarpêt ji bajarekî Kurdan e. Ji Kurd û Armeniyan ji lihev behevra jiyan e. Fakat Xarpêt ji merkezekî merkezî otorîtetan bû. Ji boya wî ji kîjan hikûmetê, kîjan dewletê ji ser Xarpêtê de hukûm kiriye ji bûye merkezê wan. Ji boya wî ji Xarpêtê de mesela ji Osmaniyan wextekî Xarpêtê ji bin dest kirt Tirk li wê alî ji Xarpêtê de anîne li wê cî kirine. Ji boya wî ana ji kesê pir kesan zan dikin ki Xarpêt bajarekî Tirkan e. Na bajarê Tirkan e. Aslında bajarê Kirdan e. Fakat hukûmdartiya merkezî otorîte ji ser Xarpêtê de pir cî girtiye. Ji boya wî Xarpêt ewa tê nas kirin. Tevgereka wisa ya Komara Cumhuriyetê wexta ku dest pê dike bi çermê wî dileyîze. Yani 1911 da biryara İttihat Terakî ya derbarê Kurdan da ev yazde li civîna Selanikê zimanê wan, çanda wan, nanê wan, ava wan, cilûbergê wan biguherînin û bikin wek çanda Tirkan. Stranên wan, çîrokên wan, zûgotinêke wan hemû di Xarpêtê de mixabin li çend bajarên Bakurê Kurdistanê Xarpêtê de jî bi ser ketine niha di rewşa heyî de rewşa Xarpêtê çawa ye ziman tê axaftin yan jî em bêjin dibêje ez Kurdim gelo yani wek millet wek xelkê wê derê wî tiştî çawa dinirxîne. Mamoste ez ma 1900 hotay çar hotay hotid ma şî Xarpêt bayî me koçber bi şî Xarpêt yo wext mesela ma ujav me ana fomke zara şehîrî me vatin qey ço Tirk zazakî veya kurmancî nizona. Nizon. Yani me ver ji wext a qijê xwe me vatin qey ço nizon. Çünkü çoy ni zazakî qal kerdin ni kurmancî qal kerdin. Yani o kadar yo çiv o kadar yo dönem çiv olma vıraştış. Fakat bacone yani ma bir pil tabi maçike ma normale koyunu aslında herkes ya kurmanc ya zazav. Ya kurmanca u zazaya xwe wek Türk yani xuzê Tirko hesevnên. Ji ber ku Tirkî serdeste yüz enav yani mesela zaze normale palira normale çoligra ay zazaf pali normale palira şivuja kurmoncis normale baskilo o kebonda o ikazon ira yani iyi zerre Xarpêtê aslında zaf daha zaf çiğ dersim yani arbino dersim vaktire dolayısıyla ardım kerdim yani ay göçmen tedi zafif göçmen tedi tabi bajo
واسه ماشی اوجا مثلا göçmen hin baş qediv şiv yani ujara vejiv tabi o ama ponca serviert u binatına ponca serviert yo mantık yen ranayış mantık yine omu ranayış millet adahvara niftarın zaf çi tabi uja ver çi Cumhuriyet mesela kurmancı kısa bir kerden veya zazaki kısa bir kerden ceza dence Uz omavranıştır yani o tersa çon niftarın en zon xu kalbi ker. Fakat bad 1980 pe yani yavaş yavaş tabi maz bir pil bene magne akıl xu muaksıma onu şehir aslında nimozaf kurman zazı yani sera mesela az rahat eşkeni baş sera hashtag kurman zazı şehir harpiyet. Ama mesela Uca adahvara kıjon xudur ki niftar zaf zon xu kısa bikerin. Nesil yine o yine pe ome o nesil yani zonut bir Türk. Zonut bir Türk. Ve zonut bir Türk tabi zihniz ben Türk. Yavaş yavaş. Mesela hişmendiye. Hişmendiz ben Türk. Yani çünkü seben mesela Zareki Dadi u Babi veya Aybin Kalnikin mesela kış nizon. Tabi ma beni tevir şehir ama yo mahla kışta şehirdi. Tabi dadi ben mesela hem o zazaki kalkene Türkiye hem o nizona mesela ma kit kalkirdin. Ama mesela vası ma vejin zara mahla ma niftarın kalbak. Ve akıcı khud. Akıcı khud. Tabi o vası o kadar bu o sürece zara şehri çıta istimal bu zihniz o kadar istimal ben. Zamanı bazarı, çanda bazarı u Türkiye bu. Aynı. Erüz mesela mavaş te harpiyet gerin te dest langona yojad ya yozazaki yani yana tu güeş yaz kurmancı yana tu güeş yani insohen u ters da bene şikyo zara şehrit mesela cahtıra şimdi gerin ama xubinatı zazaki kalkin tek insan. Yani anız yo çiko baş ki mesela insan hem form kert ki zonin hon diyen vera cara diyen vera pe zon hun nevra biarıca. Mesela tabi maati adar zon ser zon çiko mühim yani. Ez vakt zevce o Ez zazaki, mi zazaki zonen, hanım kurmancı zonen. Ma yini zazaki nizonen, mis kurmancı nizonen ki ez hem hol kurmancı nizonu. Mesela tabi zihnin madizme harpiyet edip bir pil, zihin mad o kadar yo çivrazev ki ya da seben vakur tilki kalbi kirdin. Makıjon kudur tilki kal kirdin. Mesela makıjon kudur tilki kal kirdin. Kışma bir pil tabi o yo pitmaşı İstanbul Erkek Lisesi duendin. Dısır kedi tepe vası gere omu tahtil et. Daki kuravon az hak khuni Türkiye'nin halal ni bayi Türkiye'nin halal. Dahaf zon mebif. Zon bayi mukzazaki zonen tu kurmancı zonen. Ni tu az kurmancı musnao ni bayi mi doğru se zazaki musna. No. Ezer İngilizki zono, Almanki zono, Türkki zono, Fransızki zono ama az zon khuni zono. Kendi zamanı dahi kakaya. Ha, ni zono. Mesela eniz Ujad mir ujad bir dert. Yani ana mesela mir ujad bir dert. Ya ma seni kıjon xu kempil ama ba pezon xu ne pezon şarma kempil. Ha. Mesela ay mirzaf mühimi ay ser ezna mesela şiker harpiyete de xelik eser düşmüş bu. Mesela uja pe mes son vent. Mesela ez bizon ki o merdum zazaki zon etetirki kalni keno. Başım amuste. Malata avabe sorspas. Havalno mamoste Yusuf Ziyadoger mevani me bu ev gerame yal harpete berdavam be. Aveke cemidi jikuntara çiya derte çayı kela harpete aveke gerek hoş.
سپاس تماشاوان نجا امنا هدی درد کردن کلاها خارپت بریوی مگم هنک بهنا خبردن و چای که بخون تماشاوان نجا من حال حوشا جامعه کرشوندونه کرشوندو جامعسی کد بشین اف داره که چناره داره که گله کی دیروکیه در دوره 305 سال عمره و داره و اف دارجی در دوره کلا خارپت لحوشا جامعه کرشوندو کد بشین لحوشا و داره که هیبته داره که گله کی خوشکه د نوا کلها خارپت ته گلک مزگفت هنه مزگفتن دیروکی هنه د نوا آندا یک لوی داره بکد گوتن قرشوندو جامعه مزگفتا قرشوندو و یک چیل وی داره چند مزگفت چی د نوا دا هنه کلها خارپت چی اول هم بری میا ام هدی بربه کله و دچن دماکو مروف لوی باجاری دگره هم ناونداوی و همشی به تایبتی در دوره کله بهنا دیروکه جه دفوره دیروکه که گله که کم نارد وی واره مداهیه تماشاوان نجا اف در کلها خارپته تی گوتن کو بری میلاد باپیر کردا اورار تویان بری میلاد بهزار سالی اف کله چکریه اف کله نها گله کی دیروکیه تایبتمندیه کی کله یا دجه یا کله خارپته ناوه کی دنجی لیدکن جرات بشین کله شیر جبرکو دما هاتیه چکرین تی گوتن کو دشونا آوه دا خرجاوی دا شیر بکار آنینه او خرجاوی دما کو چکرنه و دیوارا لیکرنه آوه بکار نانینه شیر بکار آنینه جبرویه که ناوه کی یه دنجی و کله جرد بشین کله ها شیر آنگو کله ها خارپته کله ها باو و باپیر کردایه لی صد مخابن آلاهن کسی دنه لیل بایه صد مخابن دورا کلها خارپته گلکی خوشه بلنده وکه زوزانه گلک رستوران تو خوارن و خوارنگه جی لویدره نه هکه روزی که ریا و بفره کت محقق برن کلا خارپته جی ببینن و لویره خوارن و خوارنگه گلکی خوشه نه بهنا چیا گلکی خوشه لویدره هوایی که گلکی خوشه مشخوره هناك بعيوان دزي قرحي بعيوان دزي تماشاوان نجا نها وقتی گندیرم باجار العزیزان گو باجار خارپت لپشت میه صد مخابن دماکم لنوا باجار گریان مخواست کو ام چند کسان را هف پیوینم بکن هناك با اخوان حال و حواله وانجی بپرسن لی
ev bajarê Xarpêtê ev bajarê dîrokiyê Bakurê welatê me yek ji wan bajara ye ku ew polîtîkayên asîmilasyonê herî zêde li vê derê bi ser ketiye sed mixabin tê salên 1911 ji civînên Selanikeyên İttihat Terakî heta Komara Tirkiye ku 1925 wekî plana şarq islahatê dike ji vê herêmê dest pê dike belkî wekî silsileyekî hettanî sînorê Ermenistanê di navbera Ezirgan û heta ku diçe aliyê Dêrsimê ji Dêrsimê û Ezirganê û Sêwasê heta ku diçe derdorê nêzî Behra Reş herêmekî ji xwe re diyar kirine û li wê derê weke ku mirov bivirekî balteyekî awsa lêxe Kurdistana Bakurê Kurdistanê ji hevdû du kirine du perçe û ev mixabin ev jî gelekî bi ser ketiye niha li bajarê El Ezîzê kêm zêde kêm kes niha bi Kurdî da axive û ev bajarê gewreyê welatê me mixabin herî zêde bajarê ku ji asîmilasyonê sûd wergirtiye an ji asîmilasyonê bêpar nemaye mixabin ev bajare li ber mirinê ye zimanê Kurdî çanda Kurdî û ev ax û av a me ye lê zimanê me çanda me li vê derê sed mixabin li ber mirinê ye. Ev der xulfeke. Xulfek girêdayê gundekî girêdayê Xarpûtê ye û ev der gundê Dr. Nurî Dêrsimî ye. Dr. Nurî Dêrsimî di dîroka Kurd û Kurdistanê de xwedî cihekî gelekî girîng e. Em hatin vî alî li xulfekê niha hunermendek li benda me ye kek Murad Zeryam li benda me ye em ê ji wî jî yek du stranan godarî bikin û bînin pêşberî we. Werin meydanê. Temaşevanên hêja niha ku em hatin Xarpêtê me got em çend stranan jî bû we bidin godarîkirin Murad Zeryam mêvanê min e kek Murad xêr hatî serçevana tî xêr miyan dibî spas dikim segenê rindê we sima gelek rind e temaşevanên hêja ez ê bi kurman jî bêjim û kekê Muratiyê bi zaravayê Zazakî bibersivîne niha wê kekê Murat ji me re stranekî bibêje fermo. Seri koye muzuri koye ton kaçman emü verdo kemer kuç bevarone ezbeto sono zımstana mo khalo hep koem serserdo kemer kuç bevarone ezbeto sono zımstana mo khalo hep koem serserdo Cigeram biyaleti zamdana kokma klevana çaye berbena esvelli herre koro bikeri seri verte muzri devim dibiri
اسوله هر خراب کری سری ورت آدری دوین ببینی سعد خوش بجی سترانا کی بو آته بو ستران یان هرمی بو سترانا تب خواه بو ویا نا کلامی یمنا کلامی تایه کلاممنا مخور engin سرو وات engin havalı mabi İsarım vatına klamı سعد خوش به نها جی سترانه کی هرمی ین کو الهرما و تگوتن از خوازم تو تماشاوانین مرا پارو بکی کرم ya Aktoşya varı lemni çıka serdo Aktoşya varı lemni çıka serdo Çeto ezza verdo Ezbiyo vahire derdo Ezbiyo vahire derdo Biyo vahire Dayı hal yamano Bav bav hal sebeno Muzur babamı radyo Serzer yamazandano Dayı hal yamano Kli hal sebeno Muzur babamı radyo Serzer yamazandan Aktovari usari magureto derde sari Aktovari usari magureto derde sari Çeto veyva mabia Şia bia veyva sari Şia bia veyva sari Bia veyva sari Çeto veyva mabia Şia bia veyva sari Şia bia veyva sari Bia veyva sari Dayı hal yamano Bav bav hal sebeno Huzur babamı radyo Serzer yamazondan Dayı hal yamano Kli hal sebeno Huzur babamı radyo Serzer yamazondan بجی سعد خوش Tamam, her bu smara Sma euro amayita her ویشی بدرو قایت خبری خورن سکری خاطر اسما سر من گلک سپاس مالا تاوا به تماشاوان نجا هولو گرین عزیز میوانن دلوان مخابنن و هفته جهاتن داویا برنامه خو و هفته ام لباجار خارپت بون جار به اش جار به عشق موی باجار خو لگور درفت خو بو داناسین حتی هفته کدن لباجار کی ولات می یدن از بجم ببینن د خیر و خوشیه ده لسر اکران کرد شاپه ببینن